ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. давоми чандест дар кишвар даври аввали озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ҷараён дорад. даври дуюми озмуни мазкур дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар вазъияти тантанавӣ оғоз гардид. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкорони мо. омодагӣ ҷиддӣ, боварӣ ба худ ва иродаи қавӣ бо ҳамин шакл давталабони даври аввали озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар ноҳияи Шоҳмансур иштирок карда миёни ҳам рақобати зеҳнӣ хоҳанд кард. таъкид шуд ки сол зиёд гардидани ҳаҷми маблағ барои ғолибону ҷоизадорон нишонаи возеҳи таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хулоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин раванд мебошад. ҳамин аст ки теъдоди иштирокдорон сол зиёд гардида, имкониятҳо низ дар ин раванд барои давталабон фарохтар мегардад. қобили қайд аст ки агар соли 2024 дар ноҳияи Шоҳмансур теъдоди умумии иштирокдоронро дар даври ноҳиявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст 1050 нафар ташкил медод, ин нишон дод имсол ба 1400 нафар баробар гардид. ин шаҳодати гуфтаҳои болост. озмун аз рӯи 4 номинатсия адабиёти классикӣ, адабиёти муосир, адабиёти бачагона ва адабиёти ҷаҳон баргузор карда мешавад. даври ноҳиявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст дар ноҳияи Шоҳмансур давоми 2 рӯз идома карда беҳтаринҳо ба даври шаҳрӣ рохат меёбанд. раванди бо суръати созандагиҳо дар деҳаи Маликоваи ҷамоати деҳоти сафобахши ноҳияи Данғара. бо саҳми сокинони соҳибкорони ноҳия роҳҳои ҳудуди деҳаи мазкур ки вайрону таъмирталаб гардида буд, мумфарш ва ҷавобгоҳӣ талабот карда шуд. гузориши Салоҳиддини Неъмат дар ин хусус. барои иҷрои нақшаи кории ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҳисоби соҳибкорону шахсони саховатпеша ва сокинони бонангу номуси кишвар дар 3 соли охир беш аз 20 миллиард сомонӣ хароҷот гардидааст ки ин ба рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва пешрафту ободии шаҳру деҳоти мамлакат мусоидат намуданд. ин нуқтаро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии солонашон ба Маҷлиси Олии мамлакат зикр намуда ба ҳамаи соҳибкорон, шахсони саховатпеша ва кулли мардуми Тоҷикистон барои дастгирии ташаббусҳои ҳукумат ва саҳмгузорӣ дар ободиву пешрафти мамлакат сипосу миннатдории самимӣ баён намуда буданд. сокинони ободгари ноҳияи Данғара бо пайравӣ аз ташаббусҳои созандаи Сарвари давлат кӯшиш менамоянд ки дар ободӣ маҳалли зисти хеш саҳмгузор бошанд. деҳаи Маликоваи ҷамоати деҳоти сафобахши ноҳияи Данғара ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ташкил гардидааст, марҳила ба марҳила инфраструктури он мукаммал мегардад. ин деҳаи зебоманзар ки дар он зиёда аз 400 оила сукуна доранд, сокинонаш аз нохуб будани вазъи роҳҳои байни деҳа дар фаслҳои боронӣ танқисӣ доштанд. ин мушкилӣ бо саҳми фаъолони деҳа бартараф гардида истодааст. корҳои сохтмонӣ дар роҳҳои байни деҳаи Маликова бо ҳашари дастаҷамъонаи сокинон ва истифодаи техникаҳои роҳсозӣ бо маром идома дошта, ният доранд то ҷашни истиқлолияти давлатӣ ин роҳҳоро мумфарш намоянд. аз сиёсати бунёдгаронаву созандагии пешвои миллат тамоми мардуми ҷумҳурӣ илҳоми тоза гирифта ба навкориву ободгардонии кишвари худ, деҳаи худ, мулки худ машғул шуда истоданд. мо низ як гурӯҳ мардуми деҳаи Маликова ба ободу зебогардондани кӯчаҳои худ, деҳаи худ имрӯз ба ҳашари дастаҷамона баромадем. медорем ки роҳҳо ҳамвор мешаванд, кӯчаҳо зебо мешаванду чароғон мешаванд. ҳамчунин дар баробари тахту ҳамвор ва сангфаршнамоӣ дар ду тарафи роҳ ҷӯйборҳои бетонӣ насб намуда истоданд, то ки ин роҳ солиёни зиёд ба сокинон хизмат намояд. ба гуфтаи мутахассисон, як омили зуд вайрон шудани роҳҳои мунфарш гардида ин набудани ҷӯйборҳои обгузар дар шафати роҳҳо мебошад. иваз намудани симчӯбҳои фарсудаи барқӣ бо сутунҳои оҳану бетонӣ ин дар бехатарӣ ва кам намудани талафоти қувваи барқ мусоидат менамояд. фаъолони деҳа инро ба назар гирифта бо мувофиқа бо масъулини шабакаҳои барқи ноҳия ин мушкилии деҳаро низ бартараф намуда истоданд. ба ҳамин монанд сокинони дигар деҳоти ноҳияи Данғара сар карда аз хона ва деҳаи худ ба таври дастаҷамъона корҳои ободониву созандагиро анҷом дода, ният доранд барои дар сатҳи баланд ва шоиста истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дастовардҳоро дар ҳама самтҳо назаррас гардонанд. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, ахбор.
ساکنان ولایت خاتلان در سمت کشاورزی تجربه غنی و دستاوردهای نظررس داشتند. با کاربرد امکانات فراهم شده در استحصال و صادرات محصولات کشاورزی به خارج مملکت سهم مناسب می‌گذارند. در برابر تامین بازار استعمالی با محصولات خوشصفت وطنی، طلبات به محصولات استحصالی تاجیکستان در بازارهای خارجی نیز افزوده است. شرح بیشتر در تهیه محمد رجب عبدالله‌زاده. ولایت خاتلان یکی از سرنفوذترین ولایت‌های کشور به حساب رفته. ساکنان آن در رشد تمام بخش‌های خواجگی خلق مملکت و بهبود بخشیدن اقتصاد کشور نقش کلیدی دارند. ولایت خاتلان همچون کلانترین ولایت کشور دانسته می شود. قبل از همه از لحاظ کشاورزی نسبت به دیگر منطقه‌های مملکت امکانات بیشتر به نظر رسیده. کشاورزان ولایت با استفاده از شرایط امکانات موجوده به خاطر حفظ امنیت عضوخواری کشور، تامین امنیت بازار داخلی و زیاد کردن صادرات محصولات بیش از هر وقت دیگر سعی و تلاش نموده ایستادند. در اساس دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، صادرات محصولات کشاورزی از ولایت خاتلان به فدراسیای روسیه، جمهوری قزاقستان و قرقیزستان به راه مانده شد. ولایت خاتلان یکی از تامین کننده‌های محصولات کشاورزی در مقیاس مملکت به شمار رفته. کشاورزان در برابر تامین نمودن بازارهای داخلی همزمان قسمت بیش محصولات خود را به خارج کشور صادرات نموده ایستادند و این ماشین‌های پربار که شما شاهد هستید با فدراسیای روسیه، جمهوری قزاقستان، قرقیزستان دسترنج دهقانان ولایت خاتلان را با خود دارند. طبق اطلاع مسئولین اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از حدود ولایت خاتلان زیاده از 12 ماشین پربار نزدیک به 300 تن محصولات کشاورزی صادرات کرده شد که از این محصولات کشاورزی از قبیل زردآلو، پیاز، لبلبو و دیگر نامگوی محصولات‌های کشاورزی عبارت میباشد. بابت اجرای دستور و سپارش‌های سرور دولت در سمت بهتر برای ماندن صادرات محصولات کشاورزی، تمام ساختارهای مربوطه وظیفه‌دار گشتند که با استفاده از امکانات‌های موجوده برای تقویت محصولات صادرات شونده مساعدت نمایند. اینک کاروان ماشین‌های پربار که دسترنج دهقانان ولایت خاتلان را با خود دارد، با دولت‌های به ما دوست و برادر روسیه، قزاقستان و قرقیزستان رهسپار گردیدند. گفتم به مورد است که تا امروز مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت خاتلان و اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جهت اجرای دستور و سپارش‌های راهبریت عالی مملکت یک قطار کارها را به انجام رسانیده کوشش نموده ایستادند که صادرات را به دیگر دولت‌ها بیشتر به راه مانند. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، خاتلان، اخبار. در 48 کارخانه صنعتی شهری گلستان نزدیک 100 نامگوی مال و محصولات صنعتی استحصال کرده می شود و اکثر محصولات استحصالی واردات عوض کننده و به صادرات نگرانیده شده می باشند. جمعیت سهامی شده قالین‌های غیرقوم دوامی چند سال آخر با وارد نمودن تکنولوژی نو، بهتر کردن صفت محصولات استحصالی در برابر تامین بازار داخلی صادرات محصولات وطنی را به خارج کشور افزون نموده است. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. طی سالهای آخر در روند صنعتی‌کنانی با سرعت مملکت تشکیل کارخانه‌های نو، بلند برداشتن اقتدار و راه ماندن استحصال محصولات واردات عوض کننده در برابر تامین بازار داخلی، صادرات مال و محصولات کارخانه‌های مملکت و خارج کشور افزایش یافت. قبول و تطبیق برنامه رشد قالین‌بافی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 امکان داد که در جمعیت سهامی گشاده قالین‌های غیرقوم حجم استحصال قالین که در سالهای 2013-2020 1,770,000 متر مربع را تشکیل می‌داد، با نو کردن دستگاه و تجهیزات استحصالی در سال 2024 استحصال قالین به 3,300,000 متر مربع رسانیده شود. امتیازهای دولتی در سمت وارد تکنولوژی نو امکانیت داد که با کارخانه دستگاه و تجهیزات نو از خارج کشور بهره کارکرد اشیاء خام استحصال قالین با رنگ و تابش خاصه وارد کرده شود و نسبت به دستگاه‌های قبلی کار تجهیزات نو 15-20 مراتب زیاد بوده محصولناکی کار و استحصال را زیاد نمود. با نظر داشت اهمیت سایه صنعت در حل مسائل اقتصادی اجتماعی از جانب
президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон рушди соҳаи саноат омили муҳими пешравии милбади тоҷикистон арзёбӣ карда шуда саноаткунони босурати кишвар ҳадафи 4 миллӣ эълон карда шуд ки мо саноатчиён ин иқтидоми пешвои миллатро пурра дастгирӣ мекунем. Пас аз қабул гардидани барномаи рушди қолинбофӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ҳаҷми миёнаи солонаи ин нишондиҳанда 3 миллион 27 ҳазор метр мураббаъ ва худи соли 2024 ин нишондиҳанда зиёда аз 3 миллион 300 ҳазор метр мураббаъ ташкил намуд. дар ҷамъияти саҳомии кушодии қолинҳои қайроқум фаъолияти истеҳсолиро пурра 500 нафар коргарону мутахассисони маҳаллӣ пеш мебаранд. бо ташкили хатҳои нави технологӣ дар корхона истеҳсоли қолинҳои тафсингӣ нақшзада ба роҳ монда шуд ки қаблан аз хориҷи кишвар воридоти нави қолинҳо ба тоҷикистон зиёд буд. истеҳсоли ватанӣ на танҳо ба таъмини бозори дохилӣ мусоидат намуд, балки содирот ба хориҷи кишвар афзоиш ёфт. айни вақт мо маҳсулоте ки имрӯз истеҳсол мекунем ба давлатҳои хориҷӣ аз он ҷумла ба ҷумҳурии O'zbekiston, Қозоқистон ва Русия содирот намуда истодаем. дар оянда низ мо кӯшиш ба харҷ меҳем ки зимни ворид намудани дастгоҳу теҷҳизотҳои муосиру ҳозирзамон ҳаҷми истеҳсолотро зиёд намуда дар як вақт саҳми худро дар саноаткунонӣ бо сурати кишвар гузорем. таври масъулини корхона иброз доштанд дар баробари зиёд намудани ҳаҷми истеҳсол дар рафти кор таваҷҷӯҳ ба сифати он бештар зоҳир карда мешавад. зеро таваҷҷӯҳи харидори хориҷӣ ба сифати маҳсулот бештар буда қолинҳои истеҳсолии ҷамъияти саҳомии кушодии қолинҳои қайроқум дар бозори хориҷӣ мавқеи хешро устувор сохта сол аз сол ҳаҷми содироти қолин зиёд мегардад. кишоварзони ноҳияи Тоҷикобод бо мусоид омадани вазъи ҳаво агротехникаи кишту парвариши маҳсулоти кишоварзиро вусъат мебахшанд. имрӯзҳо кишти баҳорӣ дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия вусъат ёфта нақша аст ки дар ин рӯстои мусоид киштро сари вақту босифат ба анҷом расонанд. бахтовари муҳриддин ин матлабро пайгирӣ намудааст. таҷрибаҳои чандинсолаи кишоварзон бобати истифодаи самараноки замин, киштҳои саривақтӣ, истифодаи нуриҳои минералӣ ва тухмиҳои хушсифат ба деҳқонон имкон медиҳад ки аз ҳар ваҷаб замин ҳосили фаровон ба даст оранд. кишоварзони ноҳияи Тоҷикобод имсол майдони кишти баҳориро аз талу теппаҳои лаймии намнокиашон зиёд оғоз намуда ва парвариши маҳсулоти кишоварзӣ шурӯъ карданд. мавзеи регаки ҷамоати деҳоти ширинчашмаи ноҳияи Тоҷикобод аз сатҳи баҳр 2300 метр баланд буда нисбат ба мавзеъҳои поёнӣ намнокиаш зиёд мебошад ва барои кишти картошкаву сабзавот мувофиқ аст. то имрӯз зиёда аз 150 гектар кишт дар заминҳои кишоварзӣ гузаронда шудааст ва имрӯзҳо низ кишти картошка дар баландкӯҳҳо бо маром идома дорад. баъзе қидаҳои замине ки бо намӣ таъминанд, заминҳои чарогоҳ ва лалмӣ, дар онҳо ҳам кишт гузаронда мешавад, кишти картошка ва кишоварзони ноҳия кӯшиш менамоянд ки нақшаи ба зимма будаи картошкаро дар муҳлат ва сари вақт иҷро намоянд. деҳқонон аз таҷрибаҳои ҳарсолаи худ ин маконро ҳамчун мавзеи пурганҷ ҳисобида солбасол заминҳои бекорхобидаи чарогоҳиро шудгор намуда майдони киштро зиёд менамоянд. дастур супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сокинону кишоварзони ноҳия сармашқи кори худ карда заминҳои назди ҳавлигиро низ самаранок истифода мебаранд. имсол ҳам чун солҳои дигар ноумед нестем. аз баҳори имсола шукрона мекунем ки ана ҳамин хел омад аст. шукри ҳамин замин, ҳамин бод, ҳамин само, ҳамин боде ки ҳамин замини биштосо аст. дар ин замин киштикор мекунем ҳар сол. аз ҳамаи меваҷудҳо мо дорем чи дар замин, чи дар мана борҳои ниҳолҳо аз зардолу сар карда то себу то қулфинай то дигар раҳмат ба ҷаноби олӣ ки ин заминро ба дасти мардумаш дод, ба дасти деҳқон додад. то 7-8 сев ҳосил мебандад ки аз ин мо рӯзгорро пеш мебарем. ин як боигарии давлати замин. коркард ва таҷриба дар заминҳои кишт деҳқононро водор сохт ки аз ҳама гуна имконияти ба дастомада самаранок истифода карда захираи дусолаи маҳсулотро аз ҳар ваҷаб замин ба даст оранду ҳам оилаи худ ва ҳам бозорҳои дохилу хориҷи кишварро таъмин созанд. дурнамои кишти баҳорӣ дар ноҳия нисбат ба солҳои гузашта аз қабили сабзавот 123 гектар, ғалладона 585 гектар ва картошка дар ҳама шаклҳои кишоварзӣ 2106 гектарро ташкил медиҳад. тадбирҳои амалӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Тоҷикобод дар самти рушди иқтисодиёт
و بلند گردیدن درجه نیکو احوالی خلق مساعدت نموده، در نتیجه نشان دهنده های اساسی اجتماعی اقتصادی مملکت به درجه کافی رشد می‌یابند. در این روند تطبیق علم و تجربه در استحصالات و رشد ساحه مهم میباشد. در ناحیه قریب همه نمود تکنیک‌های کشاورزی در دست دهقانان و تکنیکان ساحه کشاورزی بوده، همه ساله به مردم خدمت میکنند. استفاده ثمرناک آب و زمین جهت زیاد کردن حجم استحصال محصولات کشاورزی به وارد نمودن تکنولوژی‌های نو و رعایت قاعده‌های معاصر اگروتکنیکی پرورش زراعت‌ها غیر امکان میباشد. برای شناندن زراعت‌های کشاورزی رعایت تکنیک‌های کشاورزی نقش مهمی می‌بازد. از این رو دهقانان کشاورزان ناحیه تاجیک‌آباد نیت دارند تا به دوره حاصلخونداری هر وجب زمینی در اختیار داشته را ثمرناک استفاده نموده از آن حاصل فراوان به دست آورند و برای سبد استعمالی حکومت جمهوری سهمگزار باشند. بختیار مهرالدین، بهرالدین عثمان‌الدین، تاجیک‌آباد، اخبار. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. سلامت باشید.